Kadom non delicate lake karbi anglong alongri dak Difu Government College along sido non isi ningduk meme abirta kapek lang je pharmate dak nang kahumri ke bang lake aja kapek kalilo peneng aning kanan chot kali aning kan tinta kisung ke klang lake dak aja semet karbiang long along ri along ke do lu kacharli owe kimi mate karbi lu kacharli abang ko bang te tumaning kan bang ta men ka chethab la bangso akisung peneng le thota nang klang tang lilo lasi labangso amen ka chethap akisung ajone pinipen nipli alang litum labangso ka chesong deng ponangkok lasi kupia joksila aning kan wang labangso ka chesong deng ponangkok lo karbiang long along ri jong si karbia kheo somaratum phanjong si admission apan mate men ka chethap phanjong si lapuson ka chesong nang kok plotangte ang tan ke do karbia phan ko son si ka cherai kom don po mate ahem pipu ko son si ka chikrong un po la soalam the klar dakpen kachini ji lapen comment tu pen se labang so kachi songma lapen kupi pia kisung ma labang soalam the kachini klar dakpen kachini ja pandak kese ame pu semian rong para ke hai do la sialang li pen sineli e thetini alam the karju ponje pan bori poneko ake hai labang so kachi song comment tu pen se pangcheng poniklo labang sinali phana kiro bi par pik no se labang so kachi song ke dak Difu Gov College Student Union Society lapen ke karbilo charlie asong atum lapen penangan ada kacura pon asong do tum celang rapet pen ke pinian ke niplian no lapan so kacesong pon gitu lapen laso kacesong pon abang ke isi bang ke therapta meme lo atema aningkan bang si la admission na polo prutante la poson si students atum dak kacesong i phale ke bang ali admission phan si ke bang tabe tum admission ke long lemen pen dak arni kisugo pe arbe ke jang hote la tum culture ke lang git pen dak si chesong nang project tum mang ke api apu tum na mena dak kacesong ndo la si hoga ha bang ke la heno la dak sit a capacity dak jumo la si sit a capacity men pe bat nang ji to apra tum pu bom lo la pen ke la dak faculty dak itu sit la teachers tum penangan dak non ta vacant dola department tin dak arts of skill lo dak postal lo bang phone ke vacancy dola la pen ke exam dak arts long kon science long kon commerce long me department tin me teachers a vacancy bang ke tum dak ke badu mane non ta me khali se dola pen ke right to education eka teng potang te 30:1 students and teachers ratio ido teacher dolo bote bang thok ke ba thanun choji so dak students si palut ulu potang de teacher da me badak pibat vekni si government tum phani tum aning kan bang tum pressure pitem alang tum tanon adame chi papling ke lagi alang tum badai chendek ni athema dak studentship admission pen ulu botel tum ke thana bang than bang nang ji dak building infrastructure da bang ke dak ave pe dak do non da me science lo do hostel de non da kim tang don da me hen work ave so son dola lesin non jasimet bang government tum aji da council tum pen changlok state government acha no lagi si government college में आपस जाके बोर्ड असम गवर्नमेंट अपन कार्बियन ऑटोनमस काउंसिल आदा है तो से अलग थोय तुम गे तुम चुनिंग रिबांग ला हनो अपना का चुनिंग रिलो नोना चुनिंग रिबांग ला हनो दा जस्टमेंट मांगे फैकल्टी पर बात नंग पोला पेन के दा स्टूडेंट्स अपन जितु के एनरोलमेंट मांगे तुम कार्बियन लोंग दा निंग खांगा तुम अना बांगे मैट्रिक लेके पास दो पतंग दे बा हायर सेकेंडरी लेके पास दो पतंग दा के एडमिशन होवे न पॉट के में जांग से तुम लोंग लेते नहीं तुम लोंग ला lasi students a future bangge karbiang long autonomous council ke ja tum bangge pangting de tanang ji ba state government tum name karbiang long students a future bangge pangting de ni lasi chuning ri bangala hano once again council tum prabjin pen nona dak labang so homoisa la so solution ke vanji panange prabjin men claim sirak nang pokali potang le non ge ok vi kagoram num side non ove kimi tum ke potang de otherwise so si dam ji potang de lage responsible tum men lo lage council tum se adai chanang ko ba state government tum se adai chanang thelam thenari pan karju thukang tung na pekhen no me thanga longri me thanga di malong lo kacharli nang ji apor hujong si chesong nang koklo tangte da kar benglong ko an sika pafrang pola solam teta isi matha dam manghumi me alam no asila pusona poro hut anali tuma pan dak kar benglong autonomous council la pen dak la Difu Government College in pen non amat ni piche song da pinali tuman ko an si response nang pila la sob tak pisi popona isilam ne la pani si clarify kang tung ge kache song su dolo pote ke chali theke de la som da gali kache song timbo si che song nang ko kala bang ituma rights apo chelong de la pang soraj ka che hang apo si tun kache song e pa dolo si kache song pe na bangge ke charli atmosphere ke heno dagi pu ke bang kali che song nang ko charli nang pola isilo hini bangge non il tumi si telephone conversation pen benanga na ke theke ding pen dun sing kilong lo je la bang so a solution mangge wang ko si tum pan council ke jato menang tham se tum ning ke the dolo council tumi tum cho bai bilu po ning ke the dolo tame jong se council tum da so alam no alam cha chi ba pleng bedet putang ten ta la hayo so mar da man da da ko thu te dat po
Utang dia piong dong si lason tiong pote dake academic atmosphere suffocating do po lapen ke mo otherwise incident dam ju utang de lake mo ala government do mangsi ada chenan ko po lapen ladak isi ning duk me lamang le no difu government college ke 6 schedule do su do tami non andami itu man ke ST fan ke SH page 5% reservation do cha bang so 7% 8% ka ne general masi man jake preference ki people lagi masi la bang ke ning duk me jong se akapre kadem lang amlo potang de bang adim suppose Andhra Pradesh Telangana long hai bang ke bang even employment apana bang ke methang hadak ke do local masi bang ke reservation ke chipio ta itu mang ke dak employment apana reservation ke long je ke filam lo ki charlie ji phanan da itu reservation che long ndi potang de la heno ning duk me dai lam ke council atum na government ke ja atum bang ke la bang so bang ke mane RD and pamika pen matha pangching pamika pen si la karbiang long education ke pachlar ji pan bang ke atum kam plan pon kane ki jutsi nale pan kar ju tukang tungalam the pini pen ni pilo lapen non arni sin ni ang bong jong se dak isi mesen ang tek matana le tum kemang jong se papling klip tang tena le tum kopisi asai deng pon lila ke jong si la bangso adiman dong si council atum ba government dun si pachun che derlo polotang te la ke education apan karbi loka charlie ari so e jang na pan pachali le det na pathek the det nang puang thek na det cheplang det nang nak pula la si ajat pe non solution mang gaman vek nang ji aku wan with that putang te lage ko ma da logic dak accident sublot la dak accident si loss pati kamano karbi ang long arat a future si dake loss pala si karbi ang long otanas council la pen ke dak state government name la bang ek deng ke dedang ji pen aku mo jong sela tum dame pulo mapachun jita putang na dak mang kachasong mang gemo hir intang na kachasong no ko pulo